ia fifi lava ngi po kalame e fa kalo faku fa filo ayaku so kako ku pelo Samoa ile suafa mangu malo lo kako ali o Yesu Kristo ia fa kai nga leo le tu fa kai ia mai lo ko so fua malo kako gola ke ko fo ngi po kalame ia fa lava se vai pangoa lo e papa ao mai la lai ia mai maua mai al fa sa lo ngi po kalame ia fa kalo faku mo fa filo ia yo e malo so ifo maua malo le langi mama ia ola ule koyo kele la ipa io o so kako ngo yo awa o Samoa ia ola ku kofi ia ku ngafa vai foi ma pa ia e ku mawa o fa vai ia fa penga foi ia ngayo kako au nga yo o fa le matu o ka waswinga le ipo le ola ia fa penga il famianga le ku fa mungia le ku yo kako ai nga mala so se vai pongo Samoa ko malalang ia fa kalo fa kwai fa mungia le tua yo ko fa valo filima ia nga ngi po kalame pe o kako anga fa solo ke ia o le vai nga lo vadu ngi o le vai nga vadu ngi o ka fa ko o fa ingoinga o le kako sa ili maka ko va ai ia po le ale pe on fai se waf ia pe li fai se waf wa le wa ia le va fa fai le wala ko fai mai e ka un fai se waf a ku lai mai ole a fa wa le fai ngole waf fo le i Vaiusu pe ngale la ka ko poka mi va ili a ka ke le yo la mak pe ka nga ia ko e va ili ia le fai ngole waf i Vaiusu ia le an ka ko wa fe pe e isi base of the day ngi ngo mau mo le fiong pa ia le ko ye maka ka ko pokalan yo o kalma nga yo le base of the day por upor ngi yasu mau mo ko lo selong ka ko fa fisu ko fa pe ia fa pale ai ma ia fa manga lo ai o jo pe a fai wa nga le nga ina se tasi fa pe on fa manga lo ina mai le li ya ti o jo ia fa pe fo yo to yo puya al apostolo Paulo en cuse le calicie colosi si da fiele al apostolo Paulo me ala kupi con le calicie colosi le ofi fa manga lo ai kanga o lo kau kanga ile o yese lo ko fa manga lo le ala o cuse le apostolo Paulo ile calicie colosi fa mai Paulo ia o ko fa manga lo ia fa pale fa mai lo mo Paulo nga upun muni fa pe o nga fa ye lo kako wali o Yesu Kristo fa manga lo mai kako lo nga winga e kaulang kako fa wali o fa mai sa Paulo ele ase senga markusi mai Paulo ya kako fa pe mai Samoa ya ko fa pal ai ma o ko fa manga lo ai e pe o nga fa ye le ya kako fa manga lo kako ele tu ya kako ang sala ale ala fa me polo fa pinga fo on kako fa pal ai ia makako fa manga lo manga ele upon ia so kai ia ya fo ngi por kalame ya maka me ai ia kako lo la ole nganga fo ngi por kalame kako fa pal ai fa manga lo ole a fo se fa so ava ko por kalame winga i maka o pe nga isa mo ilo se fa so pe ke ko kama i pe ke kai o va ya fo avakwa kanga kai ma malamale fa ngofia nga kadia avakwa kanga kai ele o yeso nga anga isi ka kanwa ia e ke vai fo ya sa nga maka ukia ia mala fonga ila lo o makoming ia ia manga kua lo fasingo manga ia manga kua la ki koming ai ye lo o lo fasingo manga wa kanga ka umoi liaka o ko nga kanga nga ilo kanga o mela le fa piki mangu lo fasing mang ya weke pai mau folo kai mi dia o ver la makanga ni pokalami is all rubbish e kire yang wa ya wa fa pe fa so kwa il me moki ngoa ma mongi o ngakua kulo lunga ikangaka e fa yela ko sa ilinga ya ma fa ye fo la ko fam singonga yo ili fa pe la o fa ku pokalami e akokoa ya la ko onga o lo que fa soa ku o ai ku ele le ai
o ai ku ele ngai ele fa pia o piko kasi le fa so fa pia nga ku ele le o le makanga me ngi pokala so se isu ka kala ngai ka ke o mo mai lo o pros and cons o a me le ngai a o a me le a mai fola ka ko kan nga e ke sila fia e kele me le ya ka ko e fai mai fo e kele me le no nga ele ka kaulang ka fa ka winga fa penga le nga ole ni ke wa va venga fa masingo mai wo fa ya ele ka wo fa ya pe o ke fa ya ko e ka ka mo fa ya mangingo le me e do la ko fa fonga sa mo se o pe ole ka ke a ili maka o ka kas mai fo ka ko au ili linga e ma fu mai inga o ka ko va ai po se polo kiki o me le polo kiki o mea ele ele prokiki mai fola ka ko sa ilinga e kede aku mele le prokiki o la longa ka ko fai ai sia anga la ke le aku mele le ngai lo me ele ngai mai fola ka ko sa ilinga yo mas ka fa ka nganga e ke le aku mele le longa winga awala le fai prokiki awa o le ala ka ko e kele le risky o bloke ki le la fa o me uma ye va ai pe ang over ile ya ma se me ko ki o pongisa ile va pe manga o le fa akusa fa ka kinga ai manga fa akusa pisingisi po sa company ai la kwa sa lo fa akula company pe fa akula pisingisi e ka ka nga ya mo vai ili ma fa su enga pe o le ko nga pisingisi le la fa ya o ame le pisingisi le la faya o foi me le anga por pisingisi le ke faya e kele ni competitors e ya akele ye longo winga e ka funga de faya wa fanya ka e mo no ngai competition e ke va vai ko nga pisingisi ngare sia ele la do kele yo ko nga pisingisi nga e fai ngofie nga e fai yo e ke va vai la po ai ku ele ai ku ele ai sila kula ele ya le fai wa ele nga lo wan fai pongisa ai umai funga nga o me nga vai wa e kasel ma fa ka ka la nga fai pisingisi pere e fai se company e kasia ia make profit ia ke le profit ele ese kan ka ngila la nga le fai se fa lo pe fai pisingisi ai umai foi nga yo e kulo wan nga pe yo o ko fa la ke le ku le inga yo ka ko longa ma fo ili ole nga ngol pokala me fa pe ko awa ili o piko kasi va el pokala me ole ka ke o me vai ili me ye lua o ku le positive ma negative o mai fola ya na fa ilo ka ko fa ili ka fa ya fa ila ka ke o ku le wafu fa ka inga le wafu le la ka kan ngoi aka ko ka kan ngoi le wafu le la fia fai Vaiusu e kele me ya fai ngai yeso ka ko longo wing ele ka ka fai awa e risky mo la ko ako ele fai la se locos ko kasi pos fina ngalo ngaka sko do pos ko po se vai fa fai ai fai le manga ongo sa mo ako ai aka ko ako e fai ya ka ko sa ilinga ai ma he ange e kele me le ya ma ngari wa yo la me ko se fa mai kala ko inga se le sai nga fa nga me ka ko fai yo o ku nga ya mama na mare ai le nga le ku lo wa nga o so nga ko ming do sa do lo wa poko mo lo mama la ngai wa ku se ya patuna nga le va pe ku so ma patuna e ko fot nga ka ya malanga field ele le ya va yo ke palama ele le ya el palama va ke fa yer kise ele le fo yo fa yer kise fa ke insinya kavan ele le ya insinya kavan ora isu ke queria fa macroeconomics o be ka economy a kungu maki ngae mai kuya ya ele le ya fo ila ko fo e mama lama le isu ya ele me fainga sau ya le palama sau fo fainga luenga fa elkisi e pe sau fo fa elkisi manga fa engineer ka vale esa ele me faia e ko fusia pe fo ngang fai maior kusi ele a ele ki a ko uma ele lo ya uma ele engineer uma
kof sia ka malang kalingi mai leli inga ia ako mamauku ia mamaua uma kalingi ka uma longo nga kof sia ka malang kalingi mai leli jadi fa pela ke fa ai malo programa sawa mai lo ka fe kai ngai fa ai mai lo finga ngalo ai awangi fa dia mengi upu maswa dis kan kalele wa ya ko ngi my mind of your own business ya yoi ngau ke lo fa kwa ye ko anga mind your own business yoi pe la mai nga ma ngi ke lo fa ya ngai si de fa le ilo lima kuskusi ma pala vale ngai va ya kalme ko fo ya kwa kanga ya ko fiki ko ya o ya nga ya umenga ya ma ko la vea ya ma ko mo wa ikiri lo la wala fiki ko ya man ko kai me kuskusi ala eso ya kule ila la ke kusia fa pia nga ya man ko la ya ka ko uma le nga ngole ava pia fa mai ole yesu o la ngole ma ke fi o me yesu ya kusia la la so le la ke do ki yo me nga fa kai yo ke fi wala ke la fi mai ko ngari le do ko fodi la lo le la si la fi le lo la ma ko nga ai si la fi le ia nga se ka se ko la lo nga ai o ka ko ma ku ngi yaso o la ka ko e va ili le ala la papa le ala manga o ia isi va fa ya ku la me o le fa wa manga ku fo ka wa fa ka fa pia ka ngu ko le fast kon o ku ka o filo le fa ngole waf o le wafu manga ku inga wa ku la mai le sai o fo fanga le HRPP nga ye ku lo le HRPP o le fo fanga le HRPP e mai lo fa lo le waf pe ku la mai lo fa do kas mai lo fa lo le wafu le Vaiusu wa le umanga fa ya fo fanga ma plan uma mo le waf ai fa vela u la mai lo le fast o mai lo ka ho filo e el fa ngole waf le ala fa no ko pe se me se kurse la million le waf fa ku pe ma la senga le waf non ko foi dinka ko ku pe se ke li fa mangi pro kiki mangi ai ko si le fie ka ko maka mai ka ko se nga me ko ngang fa ya ko ki o la ki senga ka ko ngeki mai le la langi ko ngeki mai pasifika ko ngeki mai asamo ile pro kiki la le senga ole one belt one road initiative ia por PRI ole belt road initiative o initiative ia o saunga na pro kiki ngale ka ngo mai le la ye uma pro kiki de sa mo fa inka ko fa mo pro kiki la lo o lo nia ma ngonga ku pe ia ai fa ku pe mo mai fa chives uma mai el malo senga ia ai ka ke yo akula ka ke o le vai ili po ha me le yang fa ilo ka ko fa ai ke do ke mai fa sa singa pesif ngale ko vai afa to ye sa u ki nga ya ka ma fa ya o le vai ai mu singa vai kiki ku lo da ingur vajang ni sa ingur kofi ko ya umalong ingur kofi man ko foi ka ko ye ka mafar kofi umalong ka mafar kofi so ako ku ma ingur singa vai la ku le vai nga e fala iki ai le malo sil kofi noi wa is ken ke manga wa ingur ka mafar kofi ai man ku o fungin ingur kofi umalong ka mafar kofi va ku lo singa vai e memoria ko con e la ko fa ki el malo sur kofi ngat ya nga se fa kwanga mo la kofi ka ma fa kofi o fa ken kofi ya e ku am la fa vai e ngoi mo lo ya ngulo mal fa vai ya ka ke do e se fe ka ka funga le meli ya la kon fa la sa ku singa pese funga le e ko vai foi ya ka ko ia kurola ia kiri umi ka kopukala wa le ke ngofia me le ya la kan faila nusa ku pokilo upongi pes musu atu ilo talinga
aua e te I pe e te ta oina I teilo ainga au foi ka fefe au te leiloina ai o te leiloina sunga o so taofi sunga o so taofi po ole a vea oe e fai mo utofi ea Olo uva ana ta isa e toe taliwa ne ta isi fo ele ai se fungala awe tawa lo ulo to toe taliwa ne ta itai toe ta anga iuta awe le fuala au sa tupu ile maunga me musu ata ilo taringa io pio ngai fa kunga kulo foi si va ngai onga ngai pese ia ele se aya ya kia o have no right onga le pese de ya u fa nga kulo pukalame ya le pese de ia ol ma ayo fa kunga ia ma fa la u la ki foi ia e foi nga fa ku ngi pese se ma ka ngofi a fa mai musu aku i kadinga ia fa pengala ko ka manga ku foi o ka ko u fa samo e ku kadinga vai kaimia sa lengi me kuskusia asa ku kadinga longo winga o le kele o nga ngu marka ma ai ngo ka ku samo e kuskusia lano asa ku kadinga mai o ka ku au ma vai fa penga vo la le nga o le ngei fo ipokalame o kapa ku dia kaka ia o a iso le lo kel malo kengi ia e kaka wanga iso ka ku leo awange ingongo kienga so ka ku sa lo konga fa leo ai nyo ko finga ngalo mas ka ko mangako pau ale me fa keke e bona ko le pokalame ia awa ka ki fa nga se upu mamafa ni la fonga e fa ale anga is kamali anga skangaka pe yo lo ki kana ngoa ku o plan ai vai nga fa fai le ko ngoi dum ai la ka ko ka ngo je ai sia o ka ko ka ko le ku e fa o le ku a ko i le fa pe nga se vai fa fai o e mo yo o plan ma fu nga vai fa fai ai mo le yo le ku a ko o le mela le e ka nga ye fo ila le o ka ko ka e kana ngo ai ma fa soa pe o fai pe le o le leo la o ka ko ka e fa ala ku le ila pa loka awai lua ele ka kaunga fa ele vai fa fai ele kaunga fa se waf ia ke pa loka i ele manga o fa se waf ai e manga o fa ka ngu le waf le ia ngai pa loka fo la ia i de vai nga o la manga o e fa le waf ai o inga o umanga o ka ko va ili ma ka ko sa ili ai o a me le ai ia ka kaunga fa ma o a fo i me ele ka ka ai o nga fa ia pe ole au kunga ka ko programming ia so marka fa so e pupu ala ki kere umi ka ko fa so ia e pe ngau ka inga ia nga isu ia la popo o anga ka wa pe o anga ka pe o maka ka ngo ia ko ja ka nga kasi uma ia pe ia si va kasi mal pese kasi pa wali menga sma ia pro ke ki de 2 million ale alfas le la ko fa popo ia le ko ku ku ngo winga ko sui el fast de sikia se lau paseng yar kieran ko sui dum wa sa million ale la 2 million longa nga o top up ile se lau paseng iyo o kuso ko top up el fast ile por que kilo nga e fa agua ma fa ya ile ko ka fa ya ku se upu nga por que fai la nga sila ma e mau kingwa nga manguia ma o aku fa soa ia inga kasi umo ku malo malalfanga mangu ma inga umo samo ia nga inga ko fa mat fa ko kan el porokeki mo ka sanga edima ma ya nga ile nga se kanga ko kasi ai nga mo inga ako ole ngu ako ole ku malo ako masamo ako ia ako rola le waf kau di fo ye yang fa pede se kala fa ku fo le ko ku ngole maka au pure wafu wa leva ko pese mai maka udi fo i pe ko ku ro HRPP o HRPP le nga au fa le wafu ako ku lai mai HRPP lu fa do kasi de fa ngapa lokal o le plan e mai lo fa au fa lo le wafu i Vaiusu mai nga ka mi sau fa lo nga fa nga ka i o au dis ka
o kili kalianga ngofie maka upule ingo fa lo ngoinga ai sia yang ngokang fo ya fa ila usa di ninga ngakai sa ulo ka nga ya wa ya mo lo ma fa ili se me kalfia ngai ia ili ka ko kan ngoi io ha wa lo wala ngonga ai ili ka ko fa soi on ka ko do li pi fa va ko se aka ma fa la ke le aku ia o ngo fa le ngaka ia ilanga ma fa ilanga ya fidinga fidi ai ia ka ko aku do la da ko vai di ia o vai ngala ia ele le ia de waf vai ngamomo ia o le kau o le cost wa fa pe fai de wafu kanyi ya ki do pese me ko se la milion alongo winga ka ko fa ka di lesi luas fu pe ko su ka sanga no longo winga o le alme ko pu de waf ya longo winga pesa ko se la milion al kanyi wa tapo de ka pe wongo se la milion ya o kunga ya o ka ko va fo ye le se me venga ko control nga o prices in ma cost do wa hadu dunga o la me idunga le lo se fanga longo nga il ka kine ko yo lo usa le wa nga idunga se fanga ai pio o sing va nga ponga le va ai o pio liku le le nga ia lisi ku longa lua le ia wa ma wa fo ia se si wa fo popo e lua wa fo asamo o pio nga va nga le nga le ke ai ia o lisi me longo ko lewo ele o le mau le vango o le mau le vango masi ofa mai senga e fai polo kiki i laloa eu vou eu polo kiki mai o le voi lalo uma le fa manunga umangi ile ko le vango fa ko one belt one road ia o me como fai senga e fusi a ko mai ko umo lalo langi o le polo kiki pat e ku a ko polo kiki ia wa ku so mau mai senga ia ku umala langa finkanga ia ku ko ese ma mudo ese esa ngalo mau mai lalo ole ai kia senga excelente aku ia kilo kupe ia ku o lalo langa ku pasifika funga le vai ka mai wa finga ka ko longo na mia la se kaimi o ka fio fi ka ko lalo senga se va ngala ku keling na ko kupi ia ngau ese rola ko ia pe off le long ai ese mai lalo pro ke kila pe foi la aku muda inkia la makanga yang in fishing kia pe join fa ya de join inkia con el bloque kina nga va ai foi la ko ya iku elele mai ku lenga ya misia aku hu foi ke de vai manga o ko ya la pifo america de fiola ko la lo fa malu senga pe ya nga alliance senga manga aku nga pe ila pacifica sa fia e oi con onga wa mawala vango fai ngofie ia change ma condition ia misen foi ia ole fai fa kupe ia kamo akia ia ku pe yo va nga la le o le va ngo fai nga fa kupe ia ngi pro ke kiuma ma ka uri folang fai o fusi o lunga lau ele ma lalo sami manga o senga e fusi ma ku ia kai pise se fuspa o le belt e fa kau dunga lau ele o le road Paul Maritime Road fa nga fa kau la lorsan longa wi ko ngeki ma ku kai pisi fusi pa pe ala ai adul vale le funga le wa fa sa ngil vale le fa pe mai lo le fa asisi langa funga le king ia fasten your belt longa wi fusi do lo fusi pa fa pe nga umala siaka o le aka longa wi e fusi lo fusi pa uma longa wi din fin ko mamut fu ala ya ka ko ku faya dimas fulu ngo sul fixe fu kausanga pese lau kausanga lim fainka ko pe ofinga lonia mai ya senga lo ngawinga lim fainka ko ese malalo senga wa ila lo ka ko mo senga aisa le mau ka ko lo il medica o pro que kile ka o fuspa fusi mo mai ko mo lo lang pe rek mo mai ko lo lang funga ko o la ikia la senga kile kama ai nga senga ina ia ka fai alu ma kama ai nga i polo kiki ya or ku pele alu ma le ko senga fa ku pe mai ni polo kiki o kula nga le na ya el polo kiki lo ngobinga la aku ya ku ya
o la ma nga yen vai le fa pio fa ko se la paseng usa kang ni fa kasi ya pinga rekodu ya me le pe fa ma wa ya ku le ya fa pio fo e ma wa ngai ava ngofa fa nga luenga kan ya de kele ye benga singa lima sifuru ngai kan ko fa popo fa kan ngai i le waf yo o mea langa leo kako vavai e ongo le waf mo mua o le kau e wale fai ngai ia le lo pe ko se la 1 million ngai ai o ku le si luas ko fu pe fa su ka sanga no fa ka ma sa mo ko fa ia fa fu o ta por kau tu o se 1 million pi o le ku nga o es o kau ia le fa nga ngol lang ye fa pe nga kau ki lo fu pe o nga ka ni yo ki le ka ma ai ngo sa mo ia o le longa lua ia o le mo o le vango mo le vango fa nga provider de ko nga fans ki le fa pe e fa ye se waf mo sa mo ia long kodu yo mo fa se waf fa popo mo sa mo e so ngi le waf le ke ngi ia fa ia mo ngai kan ka finga ruenga pesco di ma ngai dunga le ongos fu pe se me penga ngai ngi singa ruenga fa popo mo ka ko kanga pe yo o kulanga leo e va ai po kala o kunga ele leia ele leia ia le waf ia manga ngi sa ku funga yo ia nga mo fio inga fa ia pe yo mai kaula ia ke le o va funga yo mai sa mo pe yo kunga le va ai po kala la ele leia ai si ka ko akula e vai di po wala me le anga po amia ele ka wing fa ia le lo papa ya ka ko akula mai nga mo mo vai nga mo mo le nga manga vol po kala me ele ka kau fa ia le waf o le nga ka ifale ka ko sa mo le fa le nga inga o manga ka ifale o Vaiusu ma vai keli manga ko fo yo le kele va ka ula nga ma le uminga ka do va i kongo le wafu pa fa pe ka ngu Vaiusu longa winga o fi ngoka o mea o marka mau ainga ile sami i nga kai fale kulo o vai kele o Vaiusu pui pa mangu uma la kala nga o le afa le nga inga o onga manga ko fo o le uminga ka lo va ke kele i o le kele fo nga shwa mama make e o ai ko nga kongo mala au manga au ka finga o le afa kama ia uma ai o le ko fo le shwa o le singi me maka kinga i ko nga kongo ma ka fa mo nga ka fa lu ya o la ele ko va ai se mangingo le sami manga ko fo e ma ia le il shwa e always ala u pe ko lu o kama ainga o fi ngoka o ia o la au ya mesha o si o manga o fa la fa le nga inga ma le a fa ya liking ke do shwa u mai va ki ringa lo nga e ko inga mafakia yang mu umai ku pe yo le ainga nga ye va nga mo muanga le ka ke lo ngi ele ka ka o nga ye se waf ya esa e ko le anga o pa ye se waf e ko de ko fa yo ko o ngai mu ya le ma fa ko fa ko inga le yo ko nga kai fa laka me yuka wa le anga uma malisi me ole a onga fo ke no me ai mo nga e longa winga e le ko se fe mo se fu malo lo nga ole a fia le se fu malo nga ka longa a fa be ko fa ko nga ka fa ka ma fa uma nga la ka inga ia lo mo we lo le ngonge ia po lunga fo lo ngonge e po ko mo sam longa winga ole ko se fu malo lo nga uma me ai ole ko e longa winga e ma ai ma a fa inga ile ke lo o Samoa ele ngaka o Samoa la se fo king ia o fo la fa nga ma wale la fa nga ma ia ia se fo malo lingo o ngaka lo se fo king ia ma fa nga ko mai fo so fo nga iso ka ngaka kan dia fo nga i Vaiusu ele se me kafi le au nga kai ele le wafu le o i makau e ngalu ma kafe ai solo ia le au nga ai nga i Vaiusu il mere fo wei e kena nga ko longa winga la
o le kele le suha o pe fa pe kai le waf e sau ko ha o mayuka ia vai ngalonga dua la o me e le ka kawai o nga faia se waf o le kele o va ala po ai ofi mai nga kai fale makaula i ka ko wafu samo o le kele fo nga o le fala au fa sainga ma me e o mai ko kongo ka ko ai sa o le la dua pe ko ni wafu la ai ale le leila le va ainga le o le pona na le feo inga ngai ma fe fa ka inga ngi lo winga o kele fo i leva ngoa e o mai ia fala au fa sainga ma le kele lava o si me o penga malo si ki ko kongo samo manga ko foi ele ngaka lo o fala au fa sainga ele ngaka o au penga o le asao mai ya la o foi ila ko kele mai awa fa pe o senga le fe polo ki lo winga e kele o senga foi le la sao mai i ko kong i e o mai kongo choka ko kong ia ma kele wa kele nga kele le senga e longo ale lavari kanka i kiuke e va ai uma me hapia ia kele alo nga fai ko o le yai o le wafu i Vaiusu o le kele foi nga o va au senga o le akau lai manga kua foi o le yai o le faia e senga o le wafu lea e ana le polokiki e le fa pia la nga ka ko pengifiki e pengifiki fo i senga i take advantage ai senga i le wafu lea e kaula i fo i wafu angol ingla senga e pasifika inga ia fa kelengi wafu e u lava la fai polokiki ma ko kongi sa mo ia lo uma ia ai o le enga senga le pasifika ia kelengi wafu e kaula i va akau senga le anka ko mau ki ngoma mo ni mau ia o le wafu i vanuaku le fo inga o mfinga kau lai va o senga i vanuaku o le me fo nga lenga ki ke ai ka do ngi le pale mia al malo fiki siki veng fai mai le welcoming ia se mi kelia pesa senga e kon pasifika o le su senga fa pese aku ngol pasifika lo ngo le aku ngol pasifika e vai anga pepa ia senga o le aku ngol ngal pasifika e mo mua kau lai va ka o senga e mua foi na kuai mi kedia pesa senga ia o menga le kan fai senga ele se me e fa pepe pelo le kala le angole e manga senga le nga kausa mo awa ku umala langi ma pasifika manga ku foi o le manga o senga ka va ma amerika o le manga o senga e dominate pe manga o become the superpower world superpower o menga le manga senga manga o e lead na ko to become the world superpower o le nga senga le ala manga o senga fa kilan nga anga military base i le langi inga ia o manga ia se kawa ala wa ready ma ku senga per media america kile ia bases america i le langi po fian me kupu mai ia fa la langi ala la ka ia bases america fa ingo fi mal mamao ka o mai america me foi nga le military base ma wa kile america i pacifica te fa i kwam pe o kwam le kele ia kaule ma nengo fuanga nga o military america o le me langa le sa we senga pe pacifica pe ang fe o le sao mai le senga pacifica sao mai la i fuluma i le one belt one road initiative o i le sao mai senga kom i de la o ma we le ngo fa aulo senga e fa ye negotiation ma ko ka kase pacifica o ai ala la ko e vai ang pe pai la ko fa nga mo ku ai ka lai va al malo o senga e ma fa ye limit ke senga pe o kunga deu ka ko va ai ngai ai o kunga e ongo ke lea se fainga o ka ko samo pa ye se waf ia ka ko ku lesi vainga no fa manga ko foi ai va ai ngai i finga solo inga o va container ia o va ai fe makako solo le fa fe wa il pacifica o sa ele o sa mo se ko o senta ye el fe wa yo va ai va ai ngi poki a vaenga ye la que falla medio o finga solo inga o va ngi ave containers no ia ka ko samo ye pe ongo masinga pe nga se fixe fulu ya pe nga se valsu man kupungi va mai con le ongo masinga vai ongo masinga ai pe nga se valsu man kup longo winga
ele ai la se me ngau ki le Samoa e koe fai se wafu ai se la wa lava le wafu le ki makau e mafai o nga servicinga e mafai o nga fai ale awa nganga le i va umangi wa fa pe va duonga nga se lau va ai le o kako ma container ship le fe wa i mai i yaka ko Samoa a fa ngal se lau ko ko le ongo masinga o ka se ongo man a fa ka usanga longo winga o le ala me ko ni te Samoa se si waf awa ole ni pokinga le ke ka ke va ai a fa ka usanga fa pisu ma yang wale ka ya yun ya e lo penga se lau ni ma se furu va e sa ko ngo i masinga nga a le ke wa si la fia e ongo masinga a fa ila se lau mo ko pu va ale o mai ko ngo masinga ya ile o so uma ile o vai so uma fo o ngisi vai so dua o ngisi vai so ele se me o pekasi ele vai so ko yo e fa pe nga ia ele fa nga so longa winga la ele se me ka ke nga e fa se si wafu i vea e Vaiusu wa lava ma ko ele wafu la ia i maka e service inga ma ka la va e fu anga fa pe mai e maua se lima se lau po se fa se lau va ale o mai ya ka ko nga ka ngola ia ko se fulu ia asol masinga fa akele le ngo ko no suma no e se lau va se fulu ia asole o le ngo masin ngo e ka kaula nga mo mi se si wa fu pa fa pe e ko se lau ia ngi va na le o mai le wa fo sa mo e ko le ngo masin va ia ngale di sini poki ke tinggal ile la ka se lau ia va le ke mina ko va la popo la container le la o mai ia le kako ia me penga ne la o longa winga e de ai la se mia e manga o mia ki le Samoa e ni va ke kele o i se waf melanga e le manga o mia Samoa si ko fa se si waf la wa lava ma ko pa wale le me ka uma fa de wafu bla o le koe fa ke le ya ko le wafu ma ko fa ia malo si le wafu e si le ko le nga ko fa ia malo si ko fa ke le le wafu ia ma fa ai o nga umi o se fa pe fa Vaiusu e ke le longa fiam pe o va ai nga ai o la fa ingo va mai ko le ko ia e le se me fa pe o le mai e lima va mai le aso pe fa ia o ka kaunga fa se si wafu e mai si va ia fa la o isa songa le kasia ia ka mo si va ia lua ko sa ko si va la me fa ia ia awa fa ngila le si wafu lo le me ku ia ngal ku e ku e male vai ser se vai ka dai ia ale repairs and maintenance ia oka idi ka ngofi ka ule wa ko se la 1 million lo inga ka ko vai repairs and maintenance ia nga umar ko sang no pe e di pe le 2 nga le 5 million ka sang e repairs and maintenance e ko ia le ngalu makani uma mal lo si fo va ia ka ula ia nga lu wa fu nga nga e ma fa ke le o melanga le e o va al pokalame e ka kawa ko e fa pe ko e fa le le ma ko fa ma ku le wa fu le yo i ma ka le se 11 million ko e fa le la nga do le ko se la 1 million ia mi se e ma ku ha ko pa ka ku o le wa ia o le sila vaenga si di fo on kawa ke pol vaenga lo ngonga o le si fo i polo kiki de ele fa pe fa ia fu yo nga ka wal ko se la million lo ngonga o le si polo kiki nga le la ko fa o popo ku i lunga o le lo na sa mo le a fa pe la le fa lo ku le i fast ya la aula mal ko da wa pa u mal 1.2 nga ilalo ile fiku se la 1 million lo ngonga la o 5 se la 1 million le vale lo ngonga fa ka en chai to ka ko sa mo ko lo il vale e man ko foi la dia ngo fa ya ile ang angka ko yo kiri sa mo ko fa ngi me ka wa ki nga e kiri fale mo mala la papa ma wafu ki kiri ya ile ko yang angka ko yo mga awa on fa nga fa repairs and maintenance o ka se ka wa ka nga focus le le sa mo ka ngi ya kia enga a mai ko ng kampangi se kiri kong ka se lua se la nga e o le ko wa fi kan fa nga aya e provide ile ava ngoa fa nga mo ka ngaka ai ka ofi la kiki ya meo ki nga kiki le bokelo wa lava ya ki nga kiki we fa ka ile HRPP mo fa nga ya ki nga kiki ai ol ngak wa ya pokalame
o ka ka ofi ma ki kiri ia fa nganga le ia meio entai to isa mo en finko long mo ngisi kampangi ngausi mea e a mai ko ngasa mo fa ngausi e ngausi ai e ngisi olo inga ia fai nga mo nga fa nga lima sila nga ko wafi o le menga ka nga va isa mo ke ni e ri kan ko va ai ko nga polo kiki fa pe e mo e ke le polo kiki ai de ke nga fa nga nga ini fenga lu nga ka se nga o ia la fiso so ngel kingal polo kiki uma nga mai kan fa la fa popo en office nga ya ai le kelenga nga lu nga ya ka ko mai lu va nga fiku o va nga fiku la o le kaula yo va o senga i wafo samo pe a fa pe ma he ari wafu le longo winga wala makia la samo o ngori kule ava ai mai sa ku ola langi pe Amerika mai sa ku uya langi o kaula ko va senga i ngo wa fosamo a ola nga 5 of 6 kawa longo ngo kile ala fa ngo samo awala mai lo ku ko so fai ia va kawa senga de kaula yo wa fosamo ia ma fa so fai ko masamo e mo kinga e kupu me ia awa afa pe wo consistent ala mo senga kaula la ko va i o ngai ai me Amerika mai sa ku ia kensa senga o le wa kaula wa vea le wafule o le wafule wo fai ba kele o ngo superficie pasenga ke kaula i va ai senga kaula fo lo manga senga e fai ala ko routine fo ngale fe wa ia la ko va ka i lunga a kensi fo i va ka wa Amerika ma ko le senga le siling i mele le o va ia fi o iluma sa va ka worship iwa ekele ia ai power ia Amerika e kele foi a minha senga ia aquele inexperience ele power o le senga o tinga e dua e ko aquele a minha senga ia vai inexperience ele ka mo ma ka wa kele pio Amerika ia malonga dua e kele foi la ko fa va ale voi il sami ia vai ele kago ele pio va Amerika ni kako vai po munga ko o event po event yang fanga ko i me ka fa ko ngwa ma o melanga leva vai sa mo maka dia foi o le kaulo va ia senga i o va ia o kwa ifa au penga fa un pongi mo destroyers pe o va America destroyers o fanga i me ka fa ko ngwa ma po ICM e fanga longo winga la bo fai ke kinga ka makulanga mari ale kulanga ko ai samo pe ai va ka ai sa awa ho no ka senga msi se ngola langi ia bo so fai mai lo e va nga ia va ka e va le ia senga ia so fai va ka se ma sa mo pe fa pe o la ko ai va ai se o le risking o le ka ko ngo o le ko so ko lo ka ko sa mo ma ko uma ia la ka le va senga i la ko la ko so lo ka ko ngo o ka ko emang ko e kawa ko la po lo lang ka ko ya ka po emang ka ko fa ka po em ka ko la fi solo yo o mai ai fa pe ka ko ka ngo fi ko so mai ia sai ngai ko ngo e ala ile wafu le e ka la la ko va lo ngawinga sa mo e di ko i sa mo sa lo ko lo ngawinga e avea la fa ngo sa mo ma petrofio avea la fa ngo sa mo fai kawa wa e ho mai ai e le fai ngale o mai ai awa fa pe kunga va ka usenga ya e ka fanga ku e senga i se mula ya fanga mai fo la ku ya senga wa ka ko vai e le alu la langi me ka fa con wa ma o ka ku samos ka ko mai e ka ser pala si me o se me ka malo se ya le ko ila ngonga le mafakia mar kingai o me la foi langa e ka ka ko pui pe le ya nga fo ka ko safa e ko nginga ongi polo keki la po fa pera ia ai risky mo ska ko sa mo ele le ha nga le o kupe alu e fa kupe ngi simia pe fa la ngo simia fa kele a mai a multinational companies ko sa mo e ma fa ngala ko ngo sia e fa ngala ngi olo e fa nga fa popo export sa mo fa kele export sa mo to le menga ilia saki at the same time la one provide employment opportunities i ka ngaka fa ngal wenga
kele kan ka finga no le ka ko si sira samo ko kele ka me ki mo le NUS investigate o kele fa ka me samo o waku ya ko mau e investigate a fo i mai maka ngu mai ele lava nga duenga mo la ko o melang dia ikakau nga ko wis polo ke ki wa kinga engo fale mala lau papa ma wafu o lawa lava la pa wal me ko fa le fa malos ai fa nganga uma inga ia bawang ka ko kampangi klapo po mai fa e mai fai fa kaua inga ia ma mau ia ngo o alo ma fa ngau o lo i o mai inveske ia me sa so se kangaka ma so se kasi o ma malo la ko o la fia mo nga duenga pe o le vai nga ia a ka ko pukala me i kuia e kaunga fa mua ia o mai lo ile ka ko aku la e va vai ia o ame le o ame ke le ka ko va vai ngia o le cost o le lau papa kaunga va fa yang ke wo o klisis fu kau sanga wa kaunga ya ile fa nga le ku longa lua ia ba wa si wa fa po sa mo ia longa kolu o ku le nga ma wa nga ia mo finga lunga pedi mas fu ko fa po yai ia ma le longa fa ia wa fa fo yonga pa va ngoi kau le ni si fa pa ke le va e o mai ko sa mo ia pe ku le ia le va ai ia e fa ia o ku le fa le pe ka kan mo bo mua ko fa ka ma ia o nga sami a ko nga ka fa le uma wa fi anga o lo ia ia maka mai le pe sawa mo uma ia kuma ka fa nga ku lo nga e ia e senga yo vai moso funga lei sau a ko mo Vaiusu vai kele o ia vai nganga o la me kupunga kwa mo pupa kafe ako mai sua uinga e ko asolo a wai renga o va ke kele e mai le la kaula ma va a ka na bo le inga se ngani esa ile manga e fai pro ke fan pro ke Pasifika o waf inga ia lava wafu e kaula ia va ka ia o no ngoinga la fa kama ia ako ia ile ko mo wal fi ngok nga sa kelinga ile ko mo wangi ale le nga la o nga mo kilo fi ngok al shwa o le ko asolo i nga kai falo wa fi anga umangi lo nga winga la ile ko sao mas o fu maro lo nga lua ia sao me ko ngul fala fa sa inga ia ale lava ma ku ia le pipinga el poda ka ko nga ke le sa fa inga sao me ko ngul fala fa sa le lua wafu le wale kasi le wafu ya mo ya o ya ele on fika ko pui fo isi ku mo la ko samo i va fa ngo kama va fa ngai mo ko ngo e ki liva fa nga mo le po ya ke le o fala fa sai wale mo mo ko fa ga ko samo ya life o fo le po ya kama nga trop fo kai i sami ya vidi mayuka ya ku va ka ko samo piki ma fa pe nga pia fa ngai se nga ma trop nga lo nga sami nga fa o pe no kama i po le fo nga le o ku nga kai le wo le va ya mai kan kaya sisi mai ngol pole nga sisi mai pusa nga nga sio le sa ol sami ya mai yuka me nga wa wala nga ya le do fai ka ko pui ole pa wal me le pui ka ko nga i le wafu le i makau ai ka pile fai nga pui sa mo ako online open ako ol sa mai la va ai se ko mai top in me pe nga ingai nga sa mo ka ko sa mo ko e ma fai le pole contact me kanga ka yuka de la ke fiso ka i ko fo i va nga isa ngu ai aku va nga ka ku popo le nga fa nga fa ngo ka aku ha mai nga la ma ia o me nga i fa ka fa ka ko le ya nga kele fesi ni po Felix au kele fa la fa sai ku aku nga kele e me nga le fa i Mexico America nga ale sa ma i po da le va America ma fa ka ta i America ia wo fa nga va ia nga mai va ai kai le po nga ni ia ka mai va mo do la e fa nga mai shopping nga ia mo ile sami ia ma la ki kai ia drop aku ko masi nga fa ile funga ia vi contact nga kai yu kai America ia aku va ka nga e o fa ngo kai aku piki me nga ia mai malaku ia e kele awala e fa nga oi mai le fa la fa sa nga mana ise ko ngo samo o me nga le e mang i awal kele la mo i Kalau am fai ko fakili ya mango sao me le la fa sai ai me se au penga malo los ya o va nga non ko ya ka ko vai a ka ura lo va nga lo ngo e mo le mango sai ngil polo ke kile e ka ura yo nga va
awa manga ko foi ele o kering ka ko fa ka wi inga ele o kering va ko no Samoa ava ali pokila manga e do ai da fa ingo va ale ko Samoa ia pengal fiku sumangu ngal se lau ia va yo ku Samoa ko le ongo masima ia mai ka mai la Samoa longa unga ele o vevesi le wa foka ko lo nga lai kile ale ngo sa le siva ka ya le fia ka mo le siva lo nga lai ma fire ka ko wa fulem ka nga service ia ka ni ele o ka ko ma le ka ko se senta funga o va ia fa pf o lai ma mai va le ka sit Vaiusu va e lua il Vaiusu wa o lai nga fakia Paul mia o ko fa malo fa malosi le wafu ia ma ko fa kile la kiki le wafu singa 5 milion fa popo ya la kiki o lava nga wafu e service nga Samoa o mena nga o ku nga lim va ai pokalame o ku ka nga longa fa ya le ka ko ai le sagur pro kiki o le ka ula yo va asenga o la nga kupu se ka fa fosi e wa ka kili lo o menga ka kili lo menga unforeseen circumstances o me ka kili planning nga mo fo inga ai ke i kupu a fa ila ai ku fa fosi se ka wa ye longa ko umale ka ula yo va asenga le a fia mo nyo fa inga ya avanga ya ken sia asenga longa winga la fa ka ula fo le va asenga ya ka ko pi fo solo monga ya mai sia ko longa winga ela vea fo ka ko yo fa inga longa winga o la vea ka ko la ele mal ka ko nga ka i fa ya ka ko ma mangofuanga malokwa o ka wa longa winga ele ko se fila Samoa ia ka ila so finga ngalo ya masuka ofi ai pia le wongo fa la wa o mea ya ele le ai a mea foi ele ka ka ia ala ki lenga la va ia pokalame ia wa ia mala u ia fa unga ia de fa ia mai finga ngalo o so ka ko ala va ia u ia il pro que kila ele se pro que ki e ka ka fa ia ele ka ka fa ia ola wa fa pasenge ia e ongo lima pasenge ele ko lima pasenge e ongo lima pasenge le whisky mo Samoa ma le leanga e de kan fa ia ngal ko su lima pasenge la fa pasenge nga o pasenge nga e ka ka fa a le ongo lima pasenge ele ka ka fa longo winga la ya wa ya malau assessment malau va ai le wafu longo winga a ongo lima pasenge nga ele ka ka fa ele ka ka fa ia e ka ko mai a fo ka ko poklame yo vela fo fala ia e fa kai don sa e fa kai fo fa ngo ko kai mi ia e mai mo ngai ngai poklame yo e piang ko silfia fa ia fa ia ko se nganga e de se nganga fa pai kau po se nganga e fo si e se finga ngalo se a wal fast e de manga fa ia le wa si le se fio ka ko kupe ave ko fa ai pro ki ke 2 miliona ele lenga e ko si ai le ngongo masiangai ko fusia mai ngaka ori kumalo Samoa ko o ngu o ainga ile poloke ile se poloke ki muska ka ko kasi en fo ngi nga ngoa e fa kai ko fa kai ke dia pa fa kai no malo so ka ko ngu e fo yo o mori mai la ko nga fa kai ku sa ngi po kalam ia mai fo o ke pe ngi po kalam ia fi ngalo mali ia o le me ala nga e Tulia le skaf ngi le la lo nga a nga mo ka inga po kalame e kiliva un fa soa ma fo fola ku le fala inga ia mangingo ai fala u kile lo finga ngalo o nga ngo fale oe lalo ma fai la oe fa un ai ngi kula mai lo ngi ka fa ka va po la ko au nga fa ka va e fa ko le pa ia ma ma so ko manga kua o le fast ele manga o fais se waf ia pa loka malo saunga le mu pa loka mo Samoa fia pa loka mo Samoa saunga le mu pa loka foi Samoa ya ku mau fa vai ongo Yesu amen.